Reka nkwifurize kugira ijoro ryiza wowe udukurikiranya hano kuri Gicumbi News Online TV, wowe kandi uri kuri Facebook, wowe uri kuri X, wowe uri kuri Instagram, wowe uri kuri Vidimenta, wowe ushobora kudukurikirana kandi unyuze kuri website Gicumbi News /ca/rawa. Twizera ko mumeze neza rwose, ibyishimo twizera ko bimeze neza aho muri hatandukanye, abari mu ntara y'Amajyaruguru, Amajyepfo, Iburasirazuba, Iburengerazuba, Umujyi wa Kigali, ndetse n'abari muri diaspora zigiye zitandukanye batwumva bari hanze y'u Rwanda hose kabisa. Twizera ko mukomeza kugubwa neza cyane. Hanyuma ni breaking news, ni breaking iri kuvugwaho ubu ngubu none w'Abanyarwanda baraye mu byishimo bikomeye cyane imbere y'umukuru w'igihugu rwose muri stade hariya Amahoro i Remera. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ihakubitiye ikipe y'igihugu ya Djibouti ibitego 3-0 mu mikino yo gushaka itike yo kujya mu mikino y'igikombe cya Afurika ariko gikinwa n'amakipe ariko afite abakinnyi bakina imbere mu gihugu kizwi nka CHAN. Naho u Rwanda rero rusezera ikipe y'igihugu ya Djibouti nyuma y'uko risengera ibitego 3 byose ku mwuka hariya kuri Stade National Amahoro i Remera. Akaba ari ibitego byatsinzwe n'umusore witwa Dushimimana Olivier Muzungu ndetse n'uwitwa Tuyisenge Arsene Tuguma, bakaba bafashije ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi gusezerera ikipe y'igihugu ya Djibouti ikora aggregate ibitego 3-1. Nitwa Niyonizera Mustafa Emmanuel. Urumva ko nanjye kabisa mfite ibyishimo nkesheje ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, aho hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga abantu bose bari kugenda bagarukaho icyo bari kuvuga na Amavubi. Nyine ni umukino watangiye rwose ku isaha y'isa 12. Ni umukino wari witabiriwe n'umukuru w'igihugu nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, ndetse kandi hari perezida wa Ferwafa aragiye mubona Nizeyimana Alphonse, ndetse na minisitiri wa siporo nawe rwose akaba yari hariya Nyirishema Richard muri stade Amahoro i Remera. Hanyuma rero abasore b'ikipe y'u Rwanda Amavubi baje kuza ko batanga ibyishimo, dore ko mu minota igera mu 10 ya mbere rwose witwa Dushimana Olivier akunze guta Muzungu ukina ikipe ya APR Football Club niwe waje kuza kuhafungura amazamu. Hanyuma kandi ku minota 30 w'igice cya mbere nabwo yaje gushama igitego cya kabiri. Uyu musore witwa Dushimana Olivier alias Muzungu, umwana hariya rwose mu mujyi wa Kigali, mu mujyi wa Kigali za Kacyiru, niwe waje kuza kubashiramo igitego cya kabiri. Hanyuma igitego cya gatatu gitsinzwe ku minota 90 witwa Tuyisenge Arsene Tuguma, nyuma y'uko umupira uzamukanwe n'umusore Mugisha Gilbert. Hanyuma umusoza gucenga umunyezamu w'ikipe y'igihugu ya Djibouti, niko guhita atanga umupira neza w'amazi kwitwa Tuyisenge Arsene Tuguma, asanga hagaze neza nyuma y'uko abadefenseur b'ikipe y'igihugu ya Djibouti bari bahagaze nabi. Uyu musoza gushira umupira mu rushundura, mu kintu uza kuranya gutya ari ibitego 3 by'u Rwanda ku busa bw'ikipe y'igihugu ya Djibouti mu gushaka itike yo kujya mu gikombe cya Afurika cy'abakinnyi bakina imbere mu gihugu kizwi nka CHAN. U Rwanda rumva ko nyine rutanze ibyishimo. Mu mujyi wa Kigali bari kuririmba Amavubi bavuga bati intsinzi bana b'u Rwanda, ndetse no mu bindi bice bitandukanye by'igihugu. Ndizera ko ariko bimeze kabisa, abantu bose bakaba bakomeje kugenda bishimira uburyo bana basore b'umutoza Tostin Spitira bitwaye rero nyuma y'uko babonye amanota 3 muri rusange. Hanyuma rero tugabona zimeze gute ryari jonjora rya mbere bavuyemo, bagiye mu yindi round aho u Rwanda ruza gutegereza hagati y'ikipe y'igihugu ya Kenya ndetse n'ikipe y'igihugu ya Sudani. Igiye ku mukino ubanza Sudani yatsinze Kenya 2-0. Rero ubwo ngubwo hariya muri Kenya nuko rebe se Sudani zakora iki ku munsi w'ejo. Ese ni Kenya izahura n'u Rwanda, ese ni igihugu cya Sudani? Ibyo nibyo kwitara kurumva ko Abanyarwanda icyo bamenya nuko bukipe y'u Rwanda yo imaze kubona qualification. Rero muri rusange n'igikombe cya CHAN kizakinwa mwaka utaha, aho kizakinirwa mu bihugu nka Uganda, Tanzania ndetse na Kenya. Ubwo urumva ko nubwo Kenya, Tanzania na Uganda ziri gukina ariko zo zifite ino qualification akaruko nguko bimeze. Rero muri rusange ngo nyine muri Afurika y'Iburasirazuba ya Sekafa akazazamukamo indi equipe imwe. Ese ni u Rwanda, ese ni iyihe? Ibyo byose nibyo kwitega kuri Tostin Spitira. Twavuga ati kabisa congratulations ndetse n'abasore ba equipe y'u Rwanda Amavubi
nabonaga n'umukuru w'igihugu Paul Kagame agenda bakomera amashyi rwose avuga ati mwakoze cyane bana b'u Rwanda kuduhesha ishema nguko uko bigenze rero ngo ibyo impumeko iraye muri iri joro ubwo ngubwo nyine abantu mukunda Amavubi mwese mwicangemo akantu ariko mutanywa ngo murenze ahubwo nyine mwishimira ibyiza nyine bya ekipe y'igihugu ariko munibuka ko gahunda zose zigomba kuba control. Iyo ni breaking nkuzaniye. Komeza ugire ibihe byiza abantu mwese muri kwitegura kujya weekend tuza ko ku munsi w'ejo muzabyuka mu kazi mukajya mumeze neza bitewe n'ibyishimo by'Amavubi ubwo natwe turakomeza kubana namwe tweza ko mukomeza kugenda mugubwa neza.